Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer, lijepi pozdrav iz Pule sa stadiona Aldo Drozina pred početak posljednje utakmice, nedjeljnog programa pred posljednje utakmice 7. kola Supersport HNL-a između Istre i Osijeka. Oriol Riera nije previše dirao imena, ali je zato malo napravio promjenu rošadu u samom pristupu, u samoj formaciji. To bi sada trebalo biti nekakvih 4-3-3 s obzirom na prošli dvoboj u Koprivnici kontra Slaven Belupa. Imamo nekoliko promjena, točnije dvije. Filip Taraba i Salim Fagolaval su u početnoj 11-orci. Jovan Ivanišević, odnosno Marcel Hajster, danas na klupi. Točnije Ivanišević je na klupi, a Hajstera nema zbog ozljede. Što se tiče sudačke postave, Patrik Kolarić je glavni sudac, Bojan Zobenica i Ivan Starčević pomagat će mu uz liniju. Patrik Pavlešić u ulozi je četvrtog suca, a u VAR sobi nalazi se duo Ivan Vučković, Fran Jović. Osijek prošloga tjedna upisao je prvu pobjedu ove sezone, slavivši 4-0 protiv Vukovara. I naravno, kada se tako dogodi jedna velika pobjeda, kada se dogodi prva pobjeda u sezoni, malo toga se mora i treba mijenjati, pa se tom doktrinom nekako vodio i sam Slovenac. Na klupi Osječana vratio se Vrbančić u početni sastav, na klupu je sjeo Šimun Mikolčić, sve ostalo, odnosno preostalih 10 igrača, ostalo je isto. Čolina, Omerović, evo prostora za Omerovića, fino je to naciljao Najl Omerović, ali Franko Golić, njegov bivši suigrač, fino se ispružio, ostaje 0-0 u Puli, ali evo nam prve prijetnje. Novi Španjolac na klupi Istre, peti Španjolac, ako računamo i Gonzala Garciju kao Španjolca, Urugvajca. Jakupović, i on će probati ovako zanimljivo, slično kao i Omerović prije koju minutu. Rekli smo već za Salima Fagalavala, on voli ovakve situacije kada ima puno prostora, kada može krenuti, a sada je dao finu loptu za Prevljaka, Prevljak nije uspio, čini mi se čak uopće doći do udarca. 19. minuta, ovo je situacija koju vrijedi vidjeti još jednom, jer nisam 100% siguran što se tamo dogodilo. Kao da nije uopće dodirnuo tu loptu napadač Istre. Gedes, pa Vrbančić i dalje. Evo lopte kod Bukvića, fino za Vrbančića koji je izbjegao zaleđe, povratni pas prema Jakupoviću, nije prošao, ali zato je stigla lopta na udarac i na kraju završila na vratnici. Pucao je tamo Šopov. Pogođen okvir gola u 21. minuti Stanislava Šopova, koji se nakon te vratnice uspio na nekoga i naljutiti. Prevljak, fino dolazi Lončar iz drugog plana, Lončar pokre gola, ide ovaj udarac. Izvrsno je stigao iz drugog plana Stjepan Lončar u 25. minuti, međutim nema promjene rezultata. Tražili su i korner domaći, nisu ga dobili. Cvijanović u sredinu, fino za Šopova, pa onda Jakupović, evo Vrbančiću nešto malo više prostora, desno vidi već Bukvića, Bukvić ima 1-1 sa Kadušićem, Bukvić lijeva noga, Bukvić ide to pokre gola, velika prilika opet za Osječane, 28. minuta, fenomenalan udarac Domagoja Bukvića, odličan trzaj dribling, međutim malo je nedostajalo da ta lopta ne završi u mreži. Bukvić, još jednom gađa suprotni kut, još jednom malo nedostaje. Ostao ležati Lončar, igra se dalje, Osijek je u 16-tercu, lopta na prvu vratnicu pa se malo odbija i na kraju ide pokre gola. Nema pogotka niti u 34. minuti. Ponovno je malo nedostajalo, ponovno je koji centimetar dijelio Osječane od pogotka. Patrik Kolarić dodijelit će crveni karton Slavku Blagojeviću.
Čolina, fino vidio dolazak Omerovića! Kakva forma Naila Omerovića, nastavlja trpati, nastavlja zabijati. 39. minuta, Osijek vodi 1:0, a Omerović zabija svoj 5. pogodak u zadnje 3 utakmice. Govorili smo, pričali smo, ukazivali smo na tu fenomenalnu formu Omerovića koju je nekako prelio još tamo sa konca prošle sezone na početak ove. Osijek se generalno cijeli mučio sa realizacijom u uvodnih 5 kola, međutim sada kada su se stvari počele otvarati, tako je i Omerović najzaslužniji što su se počele otvarati. Maurić, Marešić, pa još jedan Maurić. Maurić ubacuje prema Prevljaku, Prevljak nije uspio dobro zahvatiti loptu, traže korner Istrijani, kaže Kolarić, samo lopta na 5 metara. Laval neće proći povratni pas, odnosno Maurić nije uspio doći do te lopte. Vrbačić vuče kontranapad, desno ima Bukvića, u sredini čekaju Jakupović i Omerović. Fenomenalna lopta, pa onda Omerović, je li moguće da će opet zabiti? Neće! Što radi Nail Omerović u posljednje vrijeme? Zabija golove kao na traci, ali isto tako promašuje nevjerojatne stvari. Puno prostora sada za Radoševića, Radošević, Malenica je odbio, još je opasno, evo gola! Evo pogotka, Istra izjednačila u 65. Antonio Maurić. Domaći dečko Antonio Maurić u 66. nastupu za Istru zabija svoj 3. pogodak. Da vidimo to još jednom koliko je ovdje Radošević sam sebi u stvari dao prostora za ovaj udarac kojeg je Malenica na kraju odbio točno tamo gdje je trebao, ako pitate navijače Istre, na lijevu nogu Antonija Maurića za 1:1 od 65. Prvi pogodak Maurića ove sezone. Omerović koji je zabio, imao je u nekoliko navrata šansu da to i podeblja, međutim nije uspio. Istra se vratila u utakmicu, evo nas na početku, 67. minuta, teče napad ponovno za domaćina. Lončar na drugu vraticu, ide ova lopta, ovo je bilo jako blizu. Ovo je baš bilo jako blizu, poput Antonija Boršića. Sada je ubacio Stjepan Lončar. Sada se momentum definitivno promijenio, momentum otišao skroz na stranu domaćina. Ovo je bilo jako blizu. Pratimo novi izlazak Osijeka preko lijeve strane. Kakva lopta, kakav udarac koji ide opet tik uz vratnicu. Pa je li to opet bio Čolina? Čini mi se da je. Omerović i dalje. Evo Gedesa. Gedes traži prvi kut, pronašao je samo lijevu nogu sakupljača lopti iza gola. Ovo je dobra lopta u kazneni prostor, zapucao je Bangura koji je to ugurao mrežu! Uspio je Bangura zabiti gol, uspjela je lopta otkotrljati se u malu mrežicu. Istra je preokrenula, Istra vodi 2:1.
Drugi pogodak Bangure u dresu Istre, a koliko je lud Simon Rožman dolje dovoljno govori činjenica da je napravio nekoliko metara, da je utrčao nekoliko metara u teren i ludo tijelom, rukama, riječima pokazao što misli o ovoj defanzivnoj sekvenciji. Vladimir Čokar ustao se sa svoje pozicije, otišao sa stadiona, otišao sa tribine, a mi ćemo još jednom vidjeti ovu akciju. Povratni pas za Banguru, to je na kraju završilo u bloku, Cvijanović je blokirao, međutim opet se lopta odbila u noge Bangure koji u 81. minuti zabija za 2-1. Ako je ovdje sve u redu, a čini mi se da bi trebalo biti. Ponovno je Patrik Kolarić, potjeran je Slavko Blagojević koji je dobio crveni karton u prvom poluvremenu. Opet krasna lopta u prostor, Maurić, dribling sjajno, Maurić, ovo je bilo blizu. Opet udarac, opet prilika za Osječane. Živković je ponovno promašio nevjerojatnu stvar. Ne mogu vjerovati niti malobrojni navijači na južnoj tribini što je to sve Osijek danas uspio promašiti. Fino, krasno, Kadušić, lopta je ostala u igri. Kadušić hita prema naprijed, ima nekoliko opcija, desno mu ima puno prostora. Lončar koji dobiva loptu, Lončar, Malenica i to skida. 88. korner za Istru. Ide ubačaj Omerovića na prvu prema Malenici, autoritativno je izbacio Mamadu Bangura, a Patrik Kolarić označio je kraj ovoga dvoboja. Pričekat će naravno Kolarić još sa kakvom VAR provjerom, tihom VAR provjerom. Nisam siguran je li označio kraj ili nije. Nije još, ali sada je. Sada je, Istra je pobjedila Osijek. Istra ne zna za poraz u Puli protiv Osijeka još davno od veljače 2021. godine. Istra u zadnjih 9 domaćih utakmica protiv Osijeka ima 7 pobjeda, 1 remi i samo 1 poraz. Točnije, Istra je bez poraza u Puli protiv Osijeka zadnjih 7 međusobnih ogleda. Preokret Istrijana nakon vodstva Osijeka, Omerovića 39. minute. U drugome dijelu Maurić je zabio za 1-1 u 65. a Bangura za 2-1 u 81. minuti. Ja mislim da se ponavljam već iz kruga u krug. Prepuno smo si opet pripremili da na kraju ne bi završili sa 3 razlike u 60. minuti, da sam rekao možda čak i malo. Ali što sam rekao, ponavljam se iz kruga u krug, to znači da to nije sad da se dešava, odnosno da se desi, nego se dešava. To znači da je upitna kvaliteta. Ja ne mogu reći drugačije jer jednostavno mi opet danas imamo 20 šutova na gol. Jednostavno to je tako, razočaran sam, apsolutno sam razočaran jer pogotovo prvo poluvreme moramo završiti, mirni smo, imamo sve pod kontrolom, čak u drugom dijelu prvih 15-20 minuta dobijemo gol, malo nas baci iz takta, jednostavno je kako je, ali kažem, predugo sam nam ponavljao da bi to bio čak slučaj nego i tu nešto drugo. I think it was good. We were much better in the second half than the first one. But I'm very proud for the players, what they did in the last four days. We didn't have enough time, but with the win it's much better to improve and to work on it.